Hot News nk'ibisanzwe ukaba ariyo ukomeje gutega amatwi, wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye kugeraho umunsi ku munsi. Muri iki gitondo nibwo hano mu Rwanda haba habyutse inkuru y'akababaro, dore ko abantu bagera muri 5 baje kwitaba Imana umugoroba wo ku munsi w'ejo washize. Twavuga ko rero ari ibintu bibabaje cyane, dore ko mu minsi yashize aribwo iki kibazo cyaje kugenda kigaragaza mu gihugu ahantu hagiye hatandukanye, dore ko hari haciye mu minsi abantu batongera gupfa ari benshi bazize impanuka. Ku munsi w'ejo rero akaba abantu bagera muri 5 baraje kwitaba Imana ubwo bazaga guhitanwa n'impanuka. Abantu 5 nibo bamaze kumenyekana ko baguye mu mpanuka y'imodoka yabereye mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi. Iyi mpanuka yabereye ahitwa Kibanda mu mugoroba wo kuri Cyumweru tariki ya 7 Gicurasi 2021. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rya polisi mu muhanda ASP Irene yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko imodoka yakoze impanuka ari minibisi yavaga mu Rubengera yerekeza mu murenge wa Mubuga. Yakomeje agira ati "Nibyo, ni Toyota minibisi yavaga Rubengera ijya ku Mubuga itwaye abagenzi. Yageze mu murenge wa Bwishyura mu kagari ka Nyarusazi, umushoferi akubita ibyuma arenga umuhanda, imodoka igwa muri metero 20 cyangwa 25. ASP Irene yavuze ko abantu 5 aribo bamaze kwitaba Imana, ngo gusa harimo n'abakomeretse benshi. Amakuru Igihe yamenye ni uko abari mu modoka yakoze impanuka bari bavuye mu bukwe mu murenge wa Rubengera batashye mu wa Mubuga. Twavuga ko rero ari inkuru ibabaje cyane yagiye ijya hanze, dore ko ubungubu aba bose baba bajyanywe kwa muganga bakaba bari kwitabwaho, ni mu gihe haba bakomeje iperereza ku byaba byateye iyi mpanuka. Mu yandi makuru, MONUSCO yemeje ko DRC gicumbikiye abarwanyi ba FDLR barenga 1000. Ingabo za Loni zishinzwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo, MONUSCO zatangaje ko muri icyo gihugu hasigaye abarwanyi ba FDLR bagera ku 1000. Mu myaka 9 ishize, MONUSCO yatangaje ko yacyuye mu Rwanda abarwanyi b'uwo mutwe n'imiryango yabo bagera mu bihumbi 30. Iyi mibare ya Loni inyuranya n'ibimaze igihe bitangaza na leta ya Congo aho itemera ko abagize FDLR bagihari. Yanabyemereye ikavuga ko ari bake mu buryo nta kibazo na kimwe bateza ku gihugu cy'u Rwanda. Jack Claude Bahati Murinda, umukozi wo muri MONUSCO ushinzwe gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro, yabwiye abanyamakuru ku wa Gatandatu ko abantu badakwiriye kwitirirwa FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro isanzwe. Yakomeje agira ati "Bashobora kuba ari 1000 banafite intwaro zigezweho 1000, ariko ni umutwe wubatswe mu buryo bukomeye. Ni mu gihe undi mutwe ushobora kugira abantu 500 ariko ufite intwaro 20 gusa." Raporo za Loni zimaze igihe zigaragaza ko FDLR ifatanyije n'ingabo za Congo FARDC ku rugamba
by'umwihariko muri iki gihe Kongo isumbirijwe n'inyeshyamba za M23. Guhera umwaka ushize FDLR na FARDC byashyize intwaro zitandukanye mu Rwanda, ndetse rwatanze gasopo ko nirwongera gushotorwa ruzitabara. Ni mu gihe leta ya Kongo idafashe ingamba zo gukorana burundu na FARC. Twavuga ko FDLR rero yaba ikiri hano muri Kongo, dore ko ingabo za FARDC zaba zishyigikiye, dore ko nayo yaba iri kuzifasha kurwanya n'uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda uhangana n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rugaragaza ko FDLR idakwiriye gufatwa nk'umutwe usanzwe, kuko yashinzwe n'abasize bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ku buryo mu nyigisho zaho harimo no kugaruka kurangiza ibyo basize batarangije. Ikindi ni uko FARDC yakwirakwije inyigisho z'urwango mu Banyekongo, aho kuri ubu Abatutsi b'Abanyekongo bagirirwa nabi bazira uko bavutse, ibintu Loni yaburiye leta ya Kongo ko biganisha kuri Jenoside, nk'uko na hano mu Rwanda byaje kutugendekera. Ngira ngo buri wese arabizi ko twaje kugenda mu minsi yashize. Dusoza amakuru yacu rero, reka dushimire buri muntu wese twari kumwe hano kuri Hot News. Wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho umunsi ku munsi. Tunakwibutsa ko wowe waba wifuza kugura YouTube channel iri monetize, icyo tugusaba ni ukuba wabasha kugenda utwandikira tukagufasha se, cyangwa ukaduhamagara. Ni mu gihe wowe waba uyifite nawe wifuza kuba wayizamurira, tugufitiye platform ku mafaranga makeya cyane, aho ugenda utwandikira tukayikugezaho. Iyo nta yindi ni Beta Shop, ikaba ari platform igufasha kubona watch time, subscribe na views mu gihe gitoya cyane. Mu gihe waba uyishaka, nta handi rero wayisanga uretse kutwandikira kuri 0789899693, haba kuri Twitter, ukaba wadusangaho no kuri Instagram na Facebook,